Hajde. Eto. Evo ću sad, ćemo da nastavimo čišćenje. Sad je ovo ovdje, imam isto jedan pribor, ima ga sigurno ići tamo, to je u svakoj prodavnici ima, roboti, bilo koja robna kuća gdje ima kineskog alata, ovo je jedna i čistim ovo, evo vidite. To je jeftino paket, svaki ovi košta neki 5 maraka ili manje, ne znam, ja sam skoro to kupio ovdje u robotu. Evo. Sad imam ovaj čist, ako ću sad detaljno da ovo čistim, ja onda uzem malo šlajfaricom i šlajfaricom pređem i napravim jedan nov okvir od staroga. I to je to. Ne bi imao više šta prikazivati, interesantno što je bilo. To je tu i tako. Evo idemo sad na ručak. Sad sam htio da sam to uradio, a što tiče mašine, ja sam ti već pripremio komentar za onu mašinu, šlajfaricu, i pripremio mašinu, ali ovih dana sam nešto morao ići, ne ja, nego od ovih mojih ići doktorima, nisam uspio da sredim tu mašinu. Sad sam je sredio, samo da se pogodimo kod cijene, stara šlajfarica, vidjet ćemo, hoćemo li se pogoditi i tako. Evo ovdje. Ja sam novu šlajfaricu donio sebi, Christmasova, i to je to. Nisam očekivao odnosno očekivao sam puno bolje od ove mašine koja ide na ovu vibraciju. Nije dobro, a vjerojatno treba neki grubi noževa ili možda nešto ovdje da bude četka, da ne bude ovo grubo željezo. Vrlo brzo propolis i bosa ga zalijepe i neće fino da radi. Sad sam isprobao i to je to. Čekaj još malo. Evo ovdje je nešto i propolisa opalo, ali ja ne skupljam taki propolis, zato što kad ja hoću da saberem propolis, evo imam ga ovdje u kesi, samo površno, da nimalo ne zagolim drveta, ja to odradim, ne skupim puno do duše, ali eto, bude nešto što bude. Tako, ovo mi je gljeto odlično, ima više vrsta ovih gljeta, ima ovdje ivicu oštru i kad ja ovako povučem, ja čistim okvire, ovo ima odličnu ovu ivicu, 4 ivice i kad upatim ovako i kad čistim okvire, ipak najbrže sa njim očistim, ali ne baš kako treba, ali posle dopunim s ovom četkom za brušenje i dobijem okvir, ali ne znam koliko je to pametno. Kustura je predložio kao da napravimo pola bureta. On ima bura da pretvorimo bure na pola.